ulama putra pedi asli putra tabuh nang ronya nya di bangsa Aceh isinan di bawah ulama pertama di bangsa Aceh putra tabuh mutuah nang kampungnya gebuh lanan li ulama Aceh gampung nagala ke tri sutisno ya babu putra terlaya Abu Kutakung hana galak lapangan belang padang galak Abu Kutakung yang undang kenang Abu Kutakung hana galak prabolangan tepi dan daya prabolangan tepi ya sumpah dan daya Abu Kutakung yang gedung kemah dan daya mandum Abu Kutakung hantar pernah ke papa saya ulama hantar pernah ke papa saya tapi mafhum saya apa nyan ban masuk ulama dia maka ulama gadah yu bek tak pula ulama metuah gara-gara jabatan bek tak pula ulama metuah gara-gara kata musupet dengan saya bek tak kata bahana ulama rilah nandonya ni rilah ulama sedang kaum muslimin yang berbahagia tidak orang bak kejak alam belang kalangang icoh baca irham baca ngabah sambut ngabah irham baca ngabah sambut ngabah tidak orang yang bak kalan ke belang kalan lagi baca ngabah sambut ngabah gede rumah geram sekin ngejarawa ke sambut ngejarawa geram sekin ngejarawa ke sambut ngejarawa tempo 3 minggu geram sekin ngabah ngejarawa ke sambut ngabah geram sekin ngejarawa ke sambut ngabah lepas 3 minggu geram sekin ngabah ke sambut ngabah geram sekin ngabah ke sambut ngabah kacara ngemain tongklap megah kecamatan megah kabupaten megah provinsi di prok-prok jarau watai kemain yang pertunjukan songlap bak provinsi bak lapangan urang rom sekin ngabah ke sambut ngabah protokol ada yang bapak ni rom sekin ngabah ke sambut ngabah dah gure dawan dijawab saya tanpa guru belum belajar sendiri di rumah belum tre-tre ke rumah belum rom sekin jarawan sambut jarawan 3 minggu alian belum rom sekin jarawan sambut ngabah 3 minggu belum rom sekin ngabah sambut ngabah 3 minggu saya tanpa guru belajar sendiri di rumah umat aneh ilmu bapak ni cimain 3 truk pak kemain pertunjukan 3 truk bangger rom 3 truk bangger rom sekin ngabah no lai dom bucul ukung kaleng debung sekin mah mepating teki lai dom pakan malai ke maku gure ke melatang ada melatang gure pulang gure yang ke melatang ulama Aceh ke melatang saudara kaum muslimin yang berbahagia nyen kejut dah harap kepada pemuda-pemuda bohlah nama-nama ayum ulama baik sampai ulama tak pulau kena tak pulau gede relah negronya umat dan ayah maka Allah keputusan dalam Al-Quran wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun jangan kau tukarkan hak dengan batil batil kepada hak mudah-mudahan jadilah engkau yang mengetahui hai Aceh baik apa halia barangnya haram bah baik apa haram barangnya halia baik apa hurinang kuci baik apa hurinang bupati baik apa hurinang camat hukum ji haram siga ke haram tetap haram walaupun kau hurinang presiden tetap haram Allah nak gese iluh nak duka hak kah pekankah ka duka hak ke pakan kau pegat marmut nyabek ka pajuh mi hawa ke kesiami lipat kana marmut kupa kayak mutmi kupa harnam langgre pakan nyabek ka pajuh saya kupa haram saya kupa halu harnam kupa kayak mut saya pa harnam kana kupa ka ulu kupa ka ilih lamdak pakan kupa ka ilih nyabek kayak pajuh ulu kupa kayak ulu pa ilih kana lamdak kupa ka kira lamdak nyabek ka pajuh ulu buntung kupa haram ulu buntung kupa halu kira pakan ka kira kupa kayak ulu kupa ka tukar hak kah yang halu dengan haram belum hendak tukar hak kah kupa ka merwa ku pegat kokok bun ku haram merua ku halia kokok bun di merua ikuji lagi parang di kokok bun ikuji bugam ba iku ba takwa kokok bun na putih segala lagi yarda ku halia kokok bun ku haram merua ku pegat merua apa kokok bun kana alang ku pegat lemah nyambe ka pajuh huda ku haram huda nyambe ka pajuh huda kana lemah apa ku pegat kebu nyampe ka pajuh gajah kebu dengan gajah kerak saban hawa ku kesi gajah karena kebu lepat ku pegat pajuh gajah kali ku pegat menu ku pegat biang laut nyampe ka pajuh biang nehun ku pemekrah biang nehun karena udah 24 ku pahala biang laut kadang-kadang kauri kata gontok payah kali ku pegat mandu ana ku pegat tupai nyampe ka pajuh cerapai di cerapai di dia ada tanah sino raya baju pakang ku pegat tupai ubit iki mana mayang kesam mana kadang rek jauh ubit sakit ku pegat ubit baju ku sabar rupa ku haram cerapai ku pahala tupai ku kayak ngot cerapai tepat tupai kana ku pegat urina nyampe ka baju tahu kan bek dah jauh segi Barcelona ada saja bang ni kau daerah sebelah jalanan bek dah jauh bahasanya saya bencong gimana kepa katuka halin harum manusia katuka hak lu yang keji ino mak dan ayah lepas relah kan negeri Aceh anak drone yang tak sekolah ke di Bandar Aceh kadang-kadang nak pulau lemah nak pulau kami yang tak kuliah nak ke di Bandar Aceh mak hantar pernah lihat kontrol di bulan 3 mak lapangan belang padang di ino mak muka kupih nak banyak leh
Lun tuan tanya kana lun tuai mun pakai bahan nanti banyak meja kopi. Pakai nanti banyak pada kopi medang. Rakem aku sama nak hal lagu lagi aku dah banyak pada pak ni nang anak muda anak gadis ye namanya dah banyak hidup. Oh iku mau kuat malam ayan. Iku mau kuat saja ye punya adom drop ke nai raba baca tinai nadum naik kena jaro libin na belam padang. Punya dah banyak pak muka kopi lepas belam padang mah hal lagu lagi malam. Karena ini anak gadis anak muda aja ye lah support mak. Ada mai gitar sama lagu-lagu. Tolonglah tolong kalau ketemu pacarku, janganlah lupa sampaikan salam manisku. Salam cukup. Mana kena putih salam itu. Di mana katanya kamu lagu saya prah pi agak mak mereka ni beda dengan lagu katanya. Di mana katanya aku tolonglah tolong kalau ketemu anakku, janganlah lupa sampaikan uang dariku. Uang beli buku-buku, uang beli sepatu-sepatu, uang jajan malam minggu. Tolong ceritakan keadaan ayah ibu. Kami di kampung sudah jual lembu kabeh lembu mahi. Ya cok satu anak ke dia bandar Aceh tinggal kosong kemai. Anak dari itu dua. Pernah tuan dakwah jalan bincang tengah malam pukul 2 malam mak ngadau pari jalan buat dia orangnya. Pernah tuan kalau dalam pari jalan nama Honda GL Pro sabot sedang dalam lohok jalan yu bahasan jalan bincang. Di atas sila Honda ni inang telanjang hana terpuna. Di atas ni inang nak agam tengah celup lepui pakai ho. Pukul 2 malam. Nyan mak pekah nak kuliah, pokoknya hana gadis-gadis. Nyan jalan bincang. Nyan jalan tuan bike pada nama itu kirayanya. Apabila anak drone yang agam dia minta tunangan ke kota-kota lain ke Bandar Aceh ni tanya bab bican. Hai cepo, hai cuka. Anak long yang kawin anak drone. Drone anak yang kepadum yang cepo. Dijawab oleh pesan anak yang phone cuka. Baiknya tung ilih ke menente mak. Mio anak kedua ke kena pesan yang kajadeh ke menente drone. Tapi menjaga keli bican drone yang anak long yang phone. Baiknya tung ke menente ke permohonan agam drone mak. Lon kalau lu nikah orang 5 ro bayi dalam kandungan le bulan na 2 bulan ni pengen long mak lu nikah ba bulan mati. Ternyata apa bulan lu nikah lahir namanya mak menyanyat lo kemudian ke do ni habar du kiraya. Yang kerja punya anak muda Aceh jak minta dalam baru tanya bak mak tuan hai mak anak pun tahu anak kedua yang kena ke permoh ke. Anak keduanya cok ke permoh. Anak ke pun baik dia mak. Aki pegat 5 ulai pegat bakar tu oi pegat Ibrahim. Pakon je tuan perah laganya. Anak-anak inang je nama ala kotare ibadat sedan kama. Lagi sedan kama. Anak darah je no ibarat sedan untuk kenderaan kaum pemuda. Musuh yang kalem sangat melari, musuh yang tim han payah sewa prima. Ni aju bang dak lapan je ni sampai petah geredam dah nak pun aju bang. Jalan kota mai. On di solu amade England paso dalam baje Sheng Shongwa. On di so baje busana Jepang musuh yang pandang payah istighfar payah takut astagfirullahaladzim man Ibrahim ke lago aku fikir agam saban. Dia ni agam itu sifatu ni inang bukan sifatu. Dia ni agam sok luwali dan inang pilih wali. Dia nak agam esok baje oblong dan inang baje oblong mak. Dia nak agam paneo dan inang paneo pangkas laki. Dia nak agam hana pakai subang inang hana pakai subang saban mak. Mutun de urinang agam beda bagaimana hana kita percaya Allah saban lagi urinang gempu. Mampakah kita percaya dengan jangut bau agam mak. Kadang-kadang li tem koi lehe anu pun tabo. Dia putus tu namanya 2 ton. Lepas 2 ton biola. Kadang-kadang anak tu baru 3 ton pun cukup dah sayang. Tengah-tengah nyomai nyoyah tengah-tengah dapat anak tengah malam lampu pada polenji gerah dia piang mom kai bedah namanya nya hidup hana turit ni kena tepo irabai le beraba bakeung bakeung ya nyoyah na keung ge ita joblah wi piang mom bama ci muragam hana jangot turinang hana jangot ba salah apa masalah teu piang dem gabuk dekat mau nya ge hana gebi jangot bau ragam mampakah hana gebi jangot bau urinang urun kasih sayang urun kuat cium-cium mak lakau ke bungeh kecium pernah pulihnya pulih bungeh lakau anak banyak dikli mak kecium di renang anak go eme rumah kecium mak ate kli anak ngang geleng kecium anak pernah punya mak ci urinang mesti ke bawah janggut ke saya ate kecium anak dengan kli kali kita sekat ngam boleh ajo maka anak bawah saya bau urinang tinggal di beda urinang ragam baca go ke saya tu mak nya ada darah jino
Oh malam minggu bak jalan tebir poh lapan di poh dua pemadan ayah hati tak senang sebab si inang kana sobaba senang mak ayah ya cok poh si adik tabo kamar si kakak tabo kamar si abang tabo kamar si kakak hanya tamang si adik kamar si abang hanya tamang si kakak hanya berapa pertamang dalam karo menandi si kakak tamang tu jamai poh 11 malam poh 10 malam minggu mak waktu tu jamai anak muda kita masuk aja anak sini ada dalam nunggu kamu tadi kemudian mak ayah kedua iwang pok drog pegah dalam sekata lon selama lahir ni yang kelihatan sinu lain tak gembira lon tuan sabit ti malam tu tamu malam barau tu ngan sabah lokal nak lahir je pegah ramah tamah hanya dalam ali ramah tamah lom terasa-rasa baik tuan muda tamang je yang anak bapa engkut kan bukan pengomangan ya je percaya anak gadis kita mana muda dalam tu lahir je empat je nak kota-kota kelengang kabut kelengkuk kepaya bomnyakan apa tam jaduk puput jaduk dia darah malah mak gepegah dalam tadi patai cok anak email ligau wewek jerawat anak tehing lagi kami ngit manren mak nyanduk bangga mak serasa-rasa tu anak muda rumah hebat datang dalam kota-kota raya oh malam minggu bak jalan tebir poh lapan di poh dua pemadan ayah hati tak senang sebab si inang kana sobaba oh bengah urau pegadarian ladum ladong ulunga genam le buleun pegadarian putamang gudang tajak pariksa nyokal le buleun di marik cip putamang gudang yang pariksa pan narusak oh bandi kalan le mutiang pilak karengang musin ka Jepang muteng di ka nyem selende karo serempit ka kuno lampu kamala bepuang kuno serempit dia malam iklek thon ana prik engkol ji kalau heganai pot bolong dak tajuk menteng sawalom yang hawa hawa lam muda lagi hawa nyanduk kadang-kadang mak urinang hai tengku pakan berat hai kepegah ku urinang ku anak agam hana kepegah menawami anak agam na kepegah ni nang pa ha mungkin ni nang menteng kepegah salah mana roh nak keteng kepegah salah mana roh nak agam cuman pakan berat kepegah ku urinang mak dron urinang nang berat bertencien mak gat urinang gat nangrau bro urinang bro nangrau mai pungong urinang mai pungong nangrau mak maka berat tak kena tak ku urinang pakai urinang berat bertencien mak dia pengah gasah bab batai tuang ngenikan bama dikeli batai meskipun badanku keringat dan pilu aku menghela suka selalu walaupun long ninta bak kaca tiap bengah tapi hanawi hati dah namanya pakalun kana nan ikat bama maka berat kepegah kurinang mak kana urin batainya genikat bama menan ibarat urinang batai encien mak maka berat ukuran urinang uragam mak jo tak beda mulia tak don uragam mak pakai bulan perhalangan dehah oleh urinang dehah ngong uragam mak Mesti drone la remoh ni dua nan pakai ya tawak ngong uragam pacang ku pah ngong do dehah oleh kata kalau dehah le bokeh nan tu dunan ukuran mak mampu uragam matang yang nak urinang matang nak salah uragam nak salah anak muda tapi kurang ajar si kama inokan di matang anak muda dalam kota-kota raya matang kurang ajar si mak pakai muda mah kurang ajar contoh kamu jamun lu jamun boleh pa 26 kitong 27 orang jamun sembahyang boleh hana payah pakai baju sah sembahyang padahal lu tutup pusat menyang kebun lu jinau lu gaul lu li jinau lu tuan tukang jahit anak inang anak agam esok lu li gaul tong lu 20 cm setengah lu pendek pesak paling tatai tarik pas kena ke lu tang bru mak mupom bru ate tarik lu kena wadah pas kena ke lu tang bru bru limang boh pak manusia belum lepeng dapat dosa paling limang boh sepong je lah bedum kaya mak ngeriah yang buruknya saya muka bak kelima yang pertama buruk ulai yang kedua buruk madang yang kelima buruk doa yang keempat buruk domen yang kelima buruk enam saya muka di anak-anak muda je no anak gadis no itu lu pandang tong watai tu hai tarik tong lu kena tu pas kenang bak bineh buruk boleh buruk luar ibu dah ya mesti raya ya sampai yang mana itu lu pandang tong itu baju dong pandang awak dai sujud pada balik sampai masjid ke deh bicukeh lu kumai hai tengku ni kalah di tong lu kai tarik kena uyuk baju dong lintak awak liko teu haju deuh yu luang ia tabo ba ujung luang pok tabo bicukeh lu kumai nya tengku penyoi sampai ya
dah nya oh ma panjang kan itu bayang pasir aku awak pekik pengong langit lah masjid boh lah masjid dah pekik pengong langit nyo kurang ajar mah nyan dia anak muda je mia madang tasuk selewa kedak galom syariat kau bak kedak berjelebab tabuh ba oleh ye hempen saya mapang-pang luar urina ngau raga mak sabana muda je hana lima le mak dah ya nyanduka untung ngati umat Muhammad cikalan masalah Nabi Isa Nabi Allah Isa alaihi salam mah sabar lagi Nabi kita yang Nabi Isa alaihi salam bi khung hetul Allah bina bakai abi mati belum mau mati manusia mah ejak taholi Nabi Isa kasusah ya Allah tuan ku bagi hana dia ujian kamati ya Allah nya umat lupakan ya Allah nabi bala kalian Tuhan ujian gejak Jibril gak pegah Pak Isa Isa Tuhan matang saya kata Isa bedah mandum dapat juga umat kata Isa supaya nak ujian baru kali pertama Nabi Allah Isa ke perintah oleh Jibril supaya nak ujian kepedubi inang aga Nabi Isa ulah pengan supaya nak ujian lek Allah yang lebih ujian mahan mati tu mandum untuk bala pengasah belaka Allah tengah geleng jarau langsung lebih ujian ba orangnya kalau disalam tu bayang kalau gerahub jara-jara ba muka baik dah ke ujian meredu dan umah nak terima doa li long li Allah kepada Jibril dia pegang Isa kan Tuhan hana sayang kata Isa Tuhan madang sayang kata nyo jamaah sembahyang lek ujian Isa urang ka kutro mandum na dosa ngalakau na dosa ngan ma dan na dosa yak tipe apa siapa dosa jamaah lek ujian Isa dan Jibril puman dia tu bi salah-salah dengan betul-betul itu gedang Nabi Isa ke pegah tu saudara-saudara lu menduri nang ragam yang nana kesalahan dengan yang betul-betul itu baik malam-malam yang salah dengan Allah kita baik luar lapangan tiap bela sembahyang drone dekoh lebih ujian Allah nyo gedam Allah karena drone jemaah sembahyang ke ujian na salah dengan Tuhan dipikir-pikir kira pun telah tu bi tiap kena minta memengingi yang tu urang ingku dawai jangan dengku Ibrahim ingku Ibrahim kaki hing dengku Harun kaki jangan dengku lah kata apa dia hing deke kana mana apa ajuk ke menderawan panen sia kameng ya meng sikli berosa lang tiktu no lampang pupo terangkan don kameng hana panen sia kameng ni me berosa pagi de puli kata naru kucok to bocak ko pegai mi naru dacok na panen le kameng idot ke laut hana butuh pawe kamengnya tika hak mawak tu punya nama geri hana wawe kata kucok ko sempom laut kan po sebelum lang kula ya ko pasolan itu tiaga bi teka 3 minggu hana ya tu kula harium ka harium oh tanah ciu pak ada kucuk beda pegah sapat mampakir dia boleh ada lain naruh kucok tu bocak ko pegat mi naruh tak baju saya kami dicoknya naruh ke baju ko kami kejat ke dua tu bet dua draw alan di tengku dawai ka jangan ada ku Ibrahim ngata pot akhir de kaya kana mana polem jo ko hit draw na ikdalum putu bolosar yang tulis nombor buntut pada warung je nyo draw ni polem pada guni pakir dia pun kata hana Mekah ro kutamang kenang ku don dengan tulis buntut ku blau le tu hibai naruh tablau na manyoke yang mukanya bertahu nyo dawa tiklo kubla badon ike pinyo kata blau bersaja debit dua tu debit tinggal ragam si tengah 25% tinggal ragam sembayang lagi ujian baik dah ke ujian meredu dan nyandung gedam dah Allah kepada Allah Nabi Isa kepada saudara-saudara lun mendung yang na kesalahan Allah cidu biar ya baik malam-malam ni urangnya hana ke ujian mati demandung Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang laki ampun dosa Allah cidu biar tak mengaku kesalahan tinggal seperti bapa-bapa kepala bahagian ustaz-ustaz bagi fikir doa hana dosa dengan Allah jadi bapaknya jangan ada bapak je kata apa dia jangan ada kaya kena meno pun jangan ada doa bapak orang yang kena hijuk bantuan untuk yatim melalui doa buat lahir tu sidan tu kampung kamu nah bantuan baca apa Quran melalui tangan doa pakai bapak hana tu bantuannya bagi kampung kamu sebenarnya kan hana tu pengen matang pada kening ulun tuan kalau tuan di situ selama 6 bulan hasil di situnya tinggal tak salurkan kepada yatim anak yatim kai ngui manfaat peng matang lagi set matang pada kening ulun tuan pengen oh matang pada kening bapak pengen yatimnya matang na tu biar bapak yang jauh dia tu biar urang kabeh urang agam tu biar menung tinggal di urina sembayang lagi ujian lam waktu sembayang waktu jamaah urina lagi ujian duduk yang kena menung tamah kada oh makin yang makin berat ya Allah dan ku hauri nang yang nana salah dengan Allah jika saya suat dengan yang betul-betul itu hana kebi uji orang yang mati itu mengengi tu nang macu salamah kami ada macu besar di macu besar kami ada macu nurun di naik buntok kalau jangan ada naik meriah kata apa dia akhirnya di kemah mana sudah aku yang ada drawana berosa kan anak aku dia di piraya yang mencari tu nyo pani aja nama tolan ni kuan ala kai diri karo kucok lebo kata
hana makan kalau kucok ke mana aku pulang mai long menang je dia ada ikan ada kucok sama mana wan tekre itu thon ni tinan nah ta jauh tiga ta mana nang jak tu bet dua tu bet ubenai na kam kabeh tu bet madu rupanya ubena jamaah sembelih kau jeung ti peur sapon na ketelahan hang tu je Allah nyan masa nabi ta tinggal urang dalam lapangan cukup tuha kata dia awak gekeu na mita nyai don tu kune pun ndang lok kan duit do batinga ti do kune gekeu lirun tuhanyan hai nabi Allah ilung tu maja lah he bau renci dalam keadaan buta han ada dalam keadaan tapu nabi Allah dalam kandungan kan buta lo buta dah kune buta lo nyai jo di kecil nyai mum yang kenyan lo anggap bahdia baru sai po mi tau mung poli tagam han lo anggap bahdia tu anil kalan lo dalam kandungan kan kabuta dong pajo atai polana hantam le punah le pajo harium nabi Allah sang kajat sama yang dua teman-teman geton nabi sa kecok tu kuning kan kepudang likot le sembayang le saling tu bang kekhoi nabi sa baru neki tu kuning ni doa li don kadang terima doa don ya Allah mustajabah doa don urangnya hana nabi ujian kuning mati tu neki doa li don kuning geuleuh di jaron Tuhannya ya Allah ya Tuhanku ka hana nabi ka wajih nabi ke kai ada bawah ya Allah membrum-brum namun nabi sa tipu mentang salah Allah hana terima